I 10 ljudi, dobrodošli u novi gameplay. Igramo Geometry Dash. Meltdown. Ljudi, izgleda ovdje ništa se nije promijenilo, samo nove mape. Čekajte ljudi da vidim koje su sve te ne... Nijedna mapa nije ista. Ljudi oko mene pitaju, ja se iznenađen. OMG. Ljudi, pravo da vam kažem, nisam još dobro ovak. Samo 1, 2... Dobro ljudi. Airborne Rabbit. Dobro to. What the fuck? Ljudi, no nije za mene. Ljudi, ja ne mogu da verujem, ovdje ima samo 3. Ove mape. Ljudi, da vidimo kako možemo da osvojimo neke 7C. Kako sam ja vidio. Gdje su još promenili ovu pesmicu? Samo ljudi da znate kada ovo, kako se kaže, OMG, kada u ovom practice modu pokušavate da uzmete oni separate coin, nećem se uzeti, tako da ne pokušavate, znate sad. Zašto? What the fuck? Zajebao sam se ko guska. Guske se stalno zajebavaju. Ljudi... OMG, pa kad trebamo... Dobro ljudi... Završavamo epizodu 17. i sayonara.